E ai ki tētahi rōpu e noho ana ki te wāhi whero o Ōtautahi, kei te tipu haere te hapori. Engari, kei te pau haere tō rātou wā ki reira. We've been given a bright brochure from council representatives. E ki ana te pānui, me neke i mua i te 28 o Pēpuere o te rātou, a ka hanga kūkūwai a Te Kaunihera o Ōtautahi. Hei tā akuhatara makutu, ka panae atu neke atu i te kotahirau tāngata e noho ana ki taua rohe. They said the words, no, that's not our problem. But I'm still trying to figure out how you're going to lift the water level. The land here is higher than the water. It's 1.5 metres higher than the high tide line. We're going to put our feet down and say no. Essentially, we've got nowhere to put our kāinga out here. Our whānau have nowhere to go. I mean, with the plans of trying to move them on in the future, it is looking quite scary. I ngā rā o Neke, ko Ōtautahi he rohe ko reporepo. Ki a ngai tuāhuriri, he wāhi mahinga kai, he huarahi matua mō ngā waka. Hei tā te mahere a Te Kaunihera o Waitaha, ka whakawhanaketanga he ngāhere hoki, a ka hanga piriti e 1.5 miriona tāra te nui. This is not only a bridge that they're spending money on, they're actually fencing it up and putting big billboards and lighting it up, putting it on homes. Wetlands are good for the environment. It's down there. On the other side of that, the lawns, it drops down below the waterline. From there to Pages Road. Aren't they happy just to have that, or do they want the lot? Ka tae atu te tīma Outreach or Housing First i Aotearoa wiki. Engari e ai ki a rātou, kaore i te rāwaka ngā whare tāreka āutu. When you look at our stats, you know, we've got 256 that we've housed currently. We've got a massive wait list with whānau. I think we're sitting at about 95 in pending. So they'll either come to our service or they'll go to Housing First. So there is a major push for trying to help our homeless whānau. And yeah, it's just ever increasing, which is unfortunate. Yeah, got your card. Awesome. Ka tīmata ngā mahi a te tīmatanga o Maehe o te rātou. Neke atu i te whitu marama kua tukuna ki te hapori kia kimi kāinga hou. Hora kairangi Nicholas, Tahu News.